Šta velite za izjave Tomca i onoga Jurčevića? Ja vam, mislim, mogu vam da imate kako komentar. To je samo jedna riječ. Pa to sam gledao, od A do Ž sam gledao. Od A do Ž sam gledao. Nadam se da će Pa prvi put sad mene građani zovu na Grah i veliko mi je čast da su me upravo iz ovog područja pozvali na Grah. Je li to znak početka predizborne kampanje? Pa nije, gledajte, kad se približavaju izbori, sve što radite ljudi percipiraju ovako ili onako, ali evo ja sam druženje s građanima radio cijelih 5 godina. Pa ćemo par sreći. Ko šaš godnja, beba. Super sam, daš pet, da. Dobar dan. Dobar dan. Direkt u glavu, ne? Pozdravite ga. Naš predsjednik se slikao sa građanima, pozdravljaju ga dole sa najmlađim podmlatkom nogometnog kluba. I evo, svi smo ga pozdravili sada za koji trenutak. Evo vidite, svi ga žele pozdraviti, što je prirodno i normalno. Evo, sada... Evo je Mara Hrona u domaća. Dragi prijatelji, dobar dan. Sad je dosta slikanja. Sad nema. Amateri došli su